tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Mayat oras kabalen, kaya tabing mabilog a persaning GNN TV 44 Pampanga, babiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kompleto ang pong balansing informasyon. Oreni pura ang balitang may kalap niya ng Miyerkules, May 31, 2023. Yako po ibeniginto at itiing News Force Pampanga. Atin ang upaya ang Angeles City Government na i-monitor ang backyard pet breeders. Kapamilataning sertifikasyon ng Bureau of Animal Industry ay ginawad kay Angeles City Dog Pound and Animal Shelter ay iniing balita. Sertipikado na nening Bureau of Animal Industry o BAI, ing Angeles City Dog Pound and Animal Shelter, apeka mo muna king kasalesayan ning syudad. Itiya naman ing magdilidiling no-kill animal pound king Mabiloga, Pampanga at kakadwa king Central Luzon na mag-operate ating sertipikasyon ibat king BAI. Kapamilatan ning mesabing sertipikasyon at inyang upaya ing city government, lalam ning pamamuntukan ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. king striktong monitoring daring backyard pet breeders ating karelang accreditation. Pamanyigurado nalilingapan lang masalese reng sese at ela pa nasakitan o aabuswan reti. Ginaransya ng Mayor Lazatin na ibalaos reng programa para king kapakanan dareng seseng animalis king syudad. Pepasalamat siya naman ng alkalde king Bureau of Animal Industry king ginawa da accreditation ang magsilbing license to operate. Manibatin niyang luklok kay Mayor Lazatin niyang 2019, penigobran da neng isubong ing sertifikasyon ning dog pound. Kabilang kareng Meg Pursigiketi, dina Chief Advisor IC Calaguas, Executive Assistant for Reyna Manuel, Veterinary Officer in Charge Dr. Christian Arcilla at City Engineer Donato Dizon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Para king kaligtasan na rin kabalen na magbisikleta lakwas na king Ciudad San Fernando, ikanala rin illuminated bike lanes. Apanin muna ng DPWH at ng City Government. Ayon ng report ng Patricia Mamangon. Bang siguraduan ng kaligtasan dareng kabalentamong siklista, lakwas na rin daralan king syudad San Fernando. Panigobran lang ikanareng illuminated o susulong bike lanes kareng manimunang highway o dalan. Misan netong niya ing City Government ng San Fernando king pamanimuna ng Mayor Vilma Caluwag ating Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 para kareng ikanang masalang bike lanes king San Fernando. Agpangkang City Engineer Anel David, pasulwanan niya ing kabilugan na 37 na kilometrong bike lanes kapamilatan dareng migit 4,000 solar studs. Pagumpisayang proyekto king Peka Norteng partining syudad ang gaking poblasyon. Manwalayang babaeng alkalde na metong yang major development ng proyekto lakwas na para king kaligtasan dareng Kapampangan na gagamit bisikleta bilang transportasyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Ngayon May 31, pesinayan ing pabitipon na rin hanggang Child Development Workers king Mabiloga, Pampanga. Nunglo ka rin, kinilala na rin manungkulan king probinsya ing Maragula Papil Dareti king development ng Metong Ayanak. Ayon ang report ng Patricia Mamangon.
Kikilalanan ng provincial government ng Pampanga ing maragula papil daring child development workers o ring ausan tamong daycare workers karasking pamanuro karing anak edad at banwa hanggang maglimang banwa. Ngening May 31, genapan ning pamitipon daring 690 daycare workers king lalawigan keti king Branzi Giao Convention Center apamuntukan ning Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Keti, dinina ng Recognition Board Member Maylin Pineda Kayabiyab ing papil dareng magsilbing kaduang pengari dareng anak ang magumpisa pa mong mababiyasang magsalita ang pong sumulat. Lagi ko sinasabi na lalo na tong edad na to, ito yung formative years sa mga bata. 0 to 8 years old, yan na yung kanilang pundasyon. Okay? At sabi ko nga sa mga sa mga daycare workers natin, pati yung ugali ng mga bata, bantayan. Kasi kung ano ugali nila, itong edad na to, yan na ang dadalhin nila hanggang tumanda sila. So, Pakapanabili ng chairperson ng Committee on Education king sangguniang panlalawigan na pakabanten lareng anak alulub kareng center. Sabi ko, tutukan nila yung mga bata at pinakiusap ko rin na itong edad na to bantayan nila para maiwas sa mga abuso, no? Dahil ang mga edad na to, di pa nila alam ang kanilang ginagawa or kung may aabuso sa kanilang ibang tao, di pa nila naiintindihan yun eh. Kaya sabi ko, sana tutukan nila. Samantala, maragul naman ng pasalamat na rin talapagobra kareng daycare centers king maragula suportang babyen ng Kapitolyo, partikular na king karelang subsidiya. Nung kanita, 500 na pesos mo balang bulan ng karelang atatanggap sa subsidy, iba't king provincial government, ngeni 2,500 pesos monthly. 100%. Yan. Mumuna, lalong-lalo na ngeni, digdaga na yung kaya kaming subsidy nga kakuang governor. Dati po 500, kanita papunta. Ngeni po 2,500 per month. Yes, malikuha kami po 10,000 ngeni. Kawani king mas maragula suportang pinansyal iba't kang Governor Dennis Delta Pineda, papagaral na la naman kanuning Kapitolyo, reng anak dareng daycare workers. Inako ni Governor yung mga anak nila na mag-aral ng kursong gusto nila. So from then on, yearly may natatapos sa mga anak ng mga daycare worker na kasama sila sa scholarship program ni Governor at ni Nanay. Yung iba, priority sa employment kung gusto nila sa intervention ng Capitol. Mantabe yan naman kano yung provincial government king pa mag-upgrade at pa magpasamasan kareng pasilidad dareng center aluluban dareng anak. Samantala, atsula naman king programa din na 2nd District Board Member Fritzy David Dizon at Board Member Gabi Mutok ing presidente ning Liga ng mga Barangay king Pampanga, ameni muna king distribution dareng financial subsidy. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balitang Kapampangan, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Yan pa rin balitang dapat tamong tutukan. Para po kareng kabalen tamong mamagasang manikwang obra king aliwang bansa, maabot hanggang metong milyong skilled workers a Pilipino ing kailangan king bansang Saudi Arabia, agpag king anunsyo ng Department of Migrant Workers. Para po kareng kabalentamong maninton obra king abroad, inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na target ng Kingdom of Saudi Arabia o KSA na mananggapan metong milyong skilled Filipino workers king tutuking adwang banwa. Agpang kang DMW Secretary Susan Tuts Ople, api sabi ng Pilipinas at ng KSA ing posibilidad na mika special hiring program bang apakibatan ng labor needs o ing pamangailangan kareng magobra. Sinabi ng Ople na kailangan ng Saudi Arabia ing mas marakala talapagobrang Pilipino king sektor ng hospitality, construction, ang pong IT o information and technology.
Makanyan man, dinikdik ning ahensya na kailangang ibalanse ng gobyerno ing kulayit ning Saudi Arabia para kareng mas marakala empleyadong Pilipino king hiring demand dareng lokal a kumpanya. Makasadyaya kanong paralang technical team ing Saudi Arabia king Pilipinas ngayon Hunyo bang apisabyan niyang programa. King datos tukluking 700,000 na Pilipino ing kasalukuyan na magobra king Saudi Arabia. Iba't king dating 1.5 million bayo ya tumuding pandemya inyang 2020. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kabalen, nang pamangang kapampangan ng pisasabihan, ela malyaring ela mabanggit, dimputahing tugak o kaya kamaru, uling ela pangkaraniwan ing hilig daring pamangan di aputa mo, dakal kasi ning animalis na eda pansin, ding aliwang lahi, na kay katamu namang kamanyaman yang iapag. Inganyad sa karang kapampangan inyang panauning kasakitan at kaibat ng menyalantaning pamamakbong ning bulkang pinatubo. Importante lang pamangan kareng kapampangan deti. Aadobo dala, tinola, lelut, prito, betute at ngeni. Pati putahing pang restoran, susubukan na ring iluto gamit ing tugak. Nung balada ring tao keng aliwang lugal, para parehula ding tugak. King mata da ring aputamu, balo dala klase deti. Ding ekakanan at tugak pepekat, amayayakit ka ring plasdan, ilog at sapa. Ding tugak karag, amataba, butig-butig abalat. At inla namang klase deti, deng baner at karag gubat. Tugak tutu naman ing austamong kapampangan kareng tugak akakanan na limitado kareng danuman ang pong plasdan at palasak niyang kauran. Bukod kareng tugak, kilala mo rin kayong pamaglutong reptilya ding kusinerang kapampangan. Makagawa lang putahe kareng pawu o pagong, tuwartaras, lupisak ang pong lubingan. Kilala rin ding aputa mo kareng mga galing amaglutong barag. Di eksotikong pamangan ing may miyekule king kusinang kapampangan. Pero migit keti, patunay mo iti naring aputa mo agyudang kumabye nung nanong ingating king karelang paligid. Para kimbilin ng panahon king lalawigan, akakitsay sentro ng bagyong Betty, king party ng Taiwan Batanes area, king sikan angin king 120 kilometers per hour. Bagyaya namang mebirising kimot ng bagyo, king 10 kilometers per hour. King forecast track ng bagyo, asahan lumuwal king PAR o Philippine Area of Responsibility Betty, king Webis Bay, lakwas na nemang pesik na nga ng bagyo ing anging habagat, amagdalang pamanuran ng gatpanapon ang pombing. Kabalen, maging party kaking pamagbalita ket king News Force Pampanga na anumang kaganapan isyo reklamo king ke kayong lugar, malyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king ke kayong screen. Malyari mo namang mag-post king ke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kanayanggang Kapampangan. Aelben nyo lang yan ng Miyerkules, reng may kalap istorya ketiking probinsya. Yako po ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.